Ukhala ezimathonsi owadla imali yakwa SARS eyitshela ukuthi idliwa nje bhamama kanti bayamskema usekhokha imali eningi kunale ayithathile zizwele. Ngadla ilambu levimbela ngadla imali yakwa SARS sengikhokhe ngaze ngaqoduka. Isihloko sanamhlanje usikhuluma ngodaba njani nje? Isihloko namhlanje ngithe ngibona sibalulekile ukuthi silethe abalali bokhozi nabo zazokusizakala ngoba okusikwenzayo esithuleni kuyaqwashisa kuyafundisa futhi nobugebengu obukhona ngaphandle. Kunomkhonyovu khona la singazi ukuthi umkhonyovu noma into ekhona yini abantu abasebenzayo besebenza umsebenzi wabo kunemali edonswa kaSARS bese kufika abantu bethi kunemali okufuneka bayithole kaSARS. Umuntu alingeke angene lelo gibe ngempela imali ayenzelwe ingene ayidle kuthiwa akabize nabanye bangene ngempela nabo benzelwe ingene le mali labantu bathatha ipercentage yabo bahambe ungaphindi ubathole. uSARS masufuna imali yakho kuwena sithi ufraud imali susele obishini sihamba nensizwa la eKhala ethi SARS naye siqothukisele ngokuncedo manje sikhokha SARS funeka kwenze njani. So yena nje wangena nje etshela ukuthi kunemali ebhamama. Watshela kanjalo. Baningi abantu abagaqile kule nkinga. Sure. Khona nenzile sikhuluma nawe namhlanje bafasa sibingelele sibamukele ku Khosi FM. Yebo futhi ngiyaphupha njani yaphila. Siyaphila. Futhi ngiyaphila bangaphili nje kubi. Hawu. Yemava iqala kanjani indaba naku umfo khona lapha uyasho ukuthi watshelwa umuntu ukuthi kunemali ekhona lapha ko South African Revenue Service uSARS lethi into zakho yenza yangena imali. Sibike isithombe eqala lapho ithini lendoda noma lentokazi mayitshela ngale mali. Futhi la ngaphosi ukuthi 2011 no 2012 kwafika umuntu emsebenzini ethi usebenza kaSARS kunemali yabantu ekaSARS abangayinikwa abantu inikwa belungu. Hawu. Yena ke uyakwazi ukuthi le mali akwenzele uyithole bese uyayithola yena umnikeze 30% kulo mali esekuyiphumile. La ngempela ke ngangena nami into ngenza njalo wanginika u30%. Wafuna ni kwena? Wafuna i-payslip kuphela. Okay. Ngabe sengiyanika i-payslip yami wabe sekuphela nje insuku lezimbili suku lesithathu yangena imali. Ngempela Wafika ke imali u30,000 nemali wafika ela 30% wakhe ngamnikeza. Hayi wasebenza ngathi phila emva kweminyaka ye-10 emithathu 2015 noma 2016 mangaphosisi yaqala ukudonsa imali yakaSARS kumina angazi kanjani ngaya kumsebenzini kumphathi wathi angeke kwaSARS mangifika kwaSARS kuyazakwela ngikoleta 200,000 kusuka from 2016 ngiqala ukuyikhokha namanje ngiyayikhokha ngibatshela 3,700 ngenyanga kokunye kubo 4,700 ngenyanga kokunye 5,700 ngenyanga yabuya nje sakazi liphelile angazi ngingenza njani ngingathatha ngihlanganise nani ayipheli la mama ngicabanga ukuthi unyaka ka10 mangeke wa9 lo nyaka ngikhokha from 2016 mangikhumbula kahle ngiqala ukuyikhokha abakuvelela ngecala wagcina uyile khona nami ngiqale ngibuza lo wagcina uyile khona nakhuluma nathini kubona kaSARS ngaya khona kwathiwa ngihambe ngenkantolo ngaya enkantolo ngawuvula icala ngabuyisa incwadi kaSARS la eThekwini emva kwaloko ke ngabele kuthiwa ngibhale incwadi ngibhala abantu abase-office kubabona ngeke bangakhuluma ngodaba la kaSARS ngingabhala ke ngale email yalo muntu namanje kusuka from 2016 angisizakale angisazi ngothini nginezingane ngiyafundisa kodwa sekunzima ukuthi zifunde izingane zakhe. No sifaka umuntu owazi kangcono ngalezi umnumzana uBheka noPhumulo vela kwenzibela business consultant just bheka fushane ukuthi ke kwenziwa kanjani yini yona le kusuke kwenze njani uma kukanjena wena ngokwakho nje uma befika abakufake necala lokuthi ubukhwabanisa ngoba noma mhlawumbe ngoba wachaza uDabuti wasizwa wakufika umuntu abangifaka icala kwathiwa nje ngizoyikhokha. Yo izibuyini enzalo enkulu manje senenzalo enkulu abangicwa ukuthi ngangithole mina 45,000 yemali njengoba ngikhokha sekuthiwa u200,000 nalokho 30 wasephinde futhi uphinde apply ngoba ngokungena umuntu apyanga lokwesibili wavene nje wangenzela ngamoya sefika futhi ezola no15% 30% kuba 15,000 ngothola mazomfuna uzomthola. Again ino emva lokho after 2016 emva kwese ngimnikeze le mali yale 15,000 wesibili angiphindanga ngamthola kuze kuba imanje angimboni nje nangekhaya. Okay but sengisele ngedwa kodwa sizokwazi kangcono ngalezi from inzibela business group i-consultant ekhona le mnumzana uBernard wakamaphumulo kwamaphumulo mashimani siyabingelela sikwamukele ku Khosi ekseni.
bese ngibona ke nomfowethu lapho uShamasi. Hey, mfowethu odabeni olunjengalolu yini lena ngokwazi kwakho wena udila ngazo lezi zinto lezo basiza abantu ukugcwalisa iscam esivele sikhona seningenezwa ngaso? Okay. Bakudaneza ngiyabonga. Ake ngithande ke ngizethule eqala bakudaneza. Mina nguBernard Maphumulo from Undibela Business Consultation. Number 1, I'm registered, I'm accountant. Ngimember control board yaka FIBA. Chartered Institute of Accountant. Bese ngiphinda futhi ngibe i-tax practitioner. I'm registered in the control board yaka SARS elinke SARS. Yeah. Sengizoleke udaba lukamfowethu. Umfowethu ngiyazolana naye kodwa into akufanele ayenze akayika SARS acele kaSARS ukuthi ucela ukuthi bamenzele i-arrangement ukuze bangamcharge i-penalty ne-interest. Sikithe kwaso sami ke mshonisa sila. Umfowethu lo next time akenze so ngoba ngiyathola udaba ukuthi wavele ngiyafuna i-payslip enkampanini. Kwakuvela ku-wrong lokho. Uma ngabe uzosubmitha isigameko mfowethu kufanele uproduce i-RP5 uzoba i-medical aid bese kuzoba i-retirement annuity uma ngabe unayo or i-donation certificate. Okay, mfowethu ngicela ukubamba kancane la ngazi ukuthi ubengenziswa ama-returns ukuqhamuka umuntu othi kunemali allegedly etholwa ngabantu abangababelungu thina abantu abamnyama esingazi ngayo nawe unelungelo lokuthi uyithole asikwenzele ngithi ngi-payslip ihlukene naleyo yokusubmitha ezijwayele ukusubmitha unyaka nonyaka. Okay, awugameza umbuzo omuhle lowo. Kahle nje isigameza baba ayikho into enjalo. Umfowethu nje wadlala umuntu wemgebenga. Ayikho nje into enjalo isigameza ukuthi kunemali ethenga belungu abantu abangayiclaim. Indlela wezama ukumgebenga ngayo. Into ebalulekile eyokuthi umuntu mangabe uyosubmitha aziyelele kahlali ephethe lamadokhumenti ekade ngiwabala. Njengoba ukhamba nje lo emfuna i-payslip uyeveli nje umgebenga akwenziwa njalo isigameza uyembamba nje inkunzi futhi mayevele embona ukuthi ingoba engenalo ulwazi. Yo mnganami ngiyafisa ukuthi nginene itoro lapha emseyindabeni ngiyazi ukuthi ngibuza umuntu orong ngokwakho kulula kanjani ukuthi ngaphuma no45 kwa SARS kanje just with a payslip njalo yini ucabanga ukuthi yenzeka la ngeke ngisho ukuthi kulula ukubuza but nawe uzabe nje ukucabanga kwakho bakhona ngeke ukuthi i-scam. Udaba noma unzima lombuzo mfethu ngizokuphendula wona unzima kodwa ngizokuphendula. Inkinga nje enkulu esigameza ekhona eyenzwa abantu thizeni nami engabazi ngendlela esimangaliso ngoba number 1 ngokugameza kunalolu hlelo la implement of ukusubmitha ama-returns online. Umuntu akabe nama-login details yokuthi angene kwi-profile yakhe kuphela kungazi omunye umuntu. Manje mina into engifaka ukuthi labantu benza kanjani athatha information yomuntu enze nje ukukhohlakala ongaka kuzongena imali engaka iyangidida lento kakhulu esigameza angazi ukuthi yenzeka kanjani. Totally wrong yini umfowethu nje nesithani ayigadi izinto nje uma kukhona umuntu athi ufuna ukumsiza shini audit ne-accounting ngoba senza into nje lena embi esimangaliso eyenzwa abantu